Rivals Gdje sam? na terminalu, samo šalim. 5 sam level, tek sam krenula. Znam pomalo, tako da... Ma malo sutra znam pomalo. Još i nemam veze. A ne. Ubijali su me. Ovo mi nije taj akaunt, to mi je novi. Zato što su me banovali u Rival zbog čitovi. I zato. I tu sam sa Veljkom. I sa mojim drugom Maksimom. On priča s nama. Da. Ajdemo sada da krenemo. To što mi smo već krenuli. A, koliko mi koči. Što? Brate, mnogo mi koči. Inače, ljudi, ako igrate Rivals, to je ok igrica i za muškarce i za devojčice, ali koje su muškarače. Ne. Ovako, ne. Za devojčice je Brookhaven, Dressed Impress. Inače, ljudi... Ja ne volim Dressed Impress. Veljko, kaži nešto ljudima. Abe, Maksime. Nina snima za YouTube. Kako igram? Nina snima za YouTube kako igram. Ovo je Maksim, ja razam ti Maksim. Nina snima za YouTube. Sad. Veljko, nemam... Kako igram za vas? Maksim, pozdravi drugare. Abe. Dobro, ne mora. Mančo. Nina ti vika nešto. Molim. Pozdravi. Da kažeš nam drugari čao. Molim. Molim, ne molim me više. Aj pa bigarem. Ne moli više nego kaže na drugari čao drugari. Maksime, ti si li vao? Ti nisi s nas? Brati, internet mi je sad skroz malo. Vika, internet mi je sve pošali. Jao. Jao i meni je. A, hoćeš i da izad do... Ja nisam ni u meč. Joinuj u moj server. O, moram i ja sada da izađem. Joinuj u moj server. Ja ću sada disconnectujem. Ne disconnectujem. Šta? Šta je bilo? Teleportam me u rundu, brate, ne znam nije kako ulazim. Oh my god. Aj ti da kuđiš ne, će odigramo jedan van zvidan. Može. Taman da drugari vide kako užasno igram. Ajde. Možda sam otišla. Bro. Abe, aj ti gledaj kako igramo jedno. Ne arena, bre. Nećemo arenu. Aj shooting range. Aj, Veljko, ne stavljaj oružja. Stavio li si oružje? Aj random. Ko se gleda, brate? Ja ovdje što na moj televizor, kad si u, kako se zove? Loše. Loše. I ti što bio? Ne.
Dobio si flamethrower. Ok, switch weapons. Ne. Au. Skinulo mi je, znaš koliko mi je skinulo, brate? Dobio si knife. Bravo. Meni? Ja sam dobio. I ti si to dobio. Откуда gdje si? Ja ne znam, kako si gledati. Sa trovel me ubila Nina, znači. Switch weapon. Oh! Dobila sam snipe. Ne, ti si propao kroz mapu. Ti si propao kroz mapu, bro. Haker. Hakeru 1. Ja si gledam. Switch weapons, molim te. Bože me sad, čuvaj. Ne laži. Da haker. Neko, ko će me spektirao? Alo! Ti dobio bandažu. Što ja nisam dobio baš sranje. A, ne. Ovu rundu će me pobediti 100%. Ne. Ok. Svi ćemo weaponi. To. O ne. Činao sam i dosta sata. Debilka dobila slingshot i sve ga istrašio. A nije me sam ni jedan napad pogodio. Ne? Pobedi me. Za malo da te pobedim. Užas. Molim. Da li smo dobili ništa? Ništa. Zašto ima da te pobedim, a sad? Znaš ima distortion, ima da ga pobedim. Da. Ja ne znam da igram s toliko sole i pušku. Ajmo ovdje koristila je distortion, a razvalio sam go 5. Aj pa. Ajde se rundu da samo dođemo. Ne. Ama igramo već ja i on. Iga random, ne. Random oružje, da. Ne. Ti me odereš ovo.
Što? Te še propadnem iz maka. Ne. Flamethrower, ok. Ja nisam dobila flamethrower. Brate, minigun nešto nije pravo. Ne. Brate, ali Šta je to bilo? Bam, bam. Dobio si assault rifle. Inače, ljudi, ovo je mnogo dobra igrica za one Opet sam dobio koji sve znaju da igraju. Znaš da su sve izbori? Da. Eto, već moram veliko da koristim. To što mi je potrebno. Sa handgun si me pobedio. Meni oružje. Isto oružje sam dobila ko malo pre. Ma ti ni ne menjaš, dečko. Nemoj da lažeš da gi menjaš. Ne menjaš. To je... Gun, Energy Knife i Warpton. Dobro. Li. Što si dobio? Dečko, ne mogu da te pobedim sa flare gun. Ne mogu da te... Aj, rematch, be. Mančo, dođi da ti pokažem gde se gleda. I ljudi, to je to od ovog klipa. Mančo. Vidimo se!